Sédomongbè. Mawulé lo holomi dans zipotwe. Jai fait Sédomongbè. Mawulé flagbedi do Fongbé. Toru mi lo Sédomongbè si agbasa. O toro mi to me no kon mi gbon kan elonu le mi dogbe mi tralado. Alors God ni ton po lo si mi ma Sédomongbè le po e o tu aso mo mi ko nu ko ya do nu wa le nkan ton me. Bo egbe o mi na kento we ma pataki ro koji be no yo nu en to ko. Nu en to ko me we ka unla we ma mo nkan ton. Me unla we ma mo nkan ton. Nu we de claro jide Salomon we. Donc, et quand we ma on taton nous comptons qui cabeton nous comptons et donc si aider pour mi a hosu Israéliton go ka invita viditon mais kra me ne be mai Salomon ya akaro we ma khabro nous kon yiwe anamo nu amla gege be kendo o ko gbigba o kendo Salomon si nueblo leu we ma mon coton nous comptons et déclarer we go Dieu pour laisser tout au meilleur we ma do koro ko e no kendo me unla eu do apa ene ko yo nu to ko ye do di Salomon we unla un de salo fina be si don Salomon we unla nu to ko mi go si fina mi na ke nu do we tanu e ka unla we ma we ma e unla mi tun la di Salomon do ko e we unla o nu e ko lo gegede me we e ma de san gbangba yo gegede me e we unla o kan vivi o kan e ne o e ka do wan yi wu e ji wa mi ne ti be ro nu e to ko when we e koro pipo come biye we e wa unla we ma e ne odo epo we a fone carton we do po bo e na di Jesus e we e unla we ma mo carton ro when we unla we ma o yo e so ni chobo e kuwa mi kana frinda je we e kuku to e je we a hosuru to Israel ton maro we bo akota we wa iti afogogo to oton akota de telewe tuta ko Benjamin ko bo ye me o wa iti totally gbeton we to si epo e to ko to si epo ni la bi ku we sombo numo koton wa iti jeto mi go si fina bi na kambi odo kota te ka yin kota pataki e we ma ton e nugo we edo go nu janu me bo e me bi fi mo nu tun je me grana e wa yin kota pataki we ma ton mi go si fina nu te ka nu ya wuli we ma ton nu konto we ma de krada di nu mi na ga je mi de u Ojo maudo be foto ewe minano be mi ton kunado e kunado si e kunado tao be mi ton do ta we ne mi jo maudo no bro minano pe le gossip na we ma do kwaro di de kreda di nu ya wule gbata ton do geography e supo mi ka jo maudo mi ka si yan de wulia because he paid the war. As he paid the boom out mepua. But on the lily kiki. A motor liliana de nine. Teacher, the nawa. Alors, I was Jananabi. Because simply me, I have a monody. So, you have to hold me on. Et the Nueni Nupolaito Ganagana. Nuena Bobonu. Nuehoe, le bien romeo,
et de nous si nous l'a dit moi et de tout le nous pétons les ouais comme quand c'est fini nous y a oulé et les va quoi bah mais grand mina moi ouais il a dit et de clair pétons les a dit ma au tien ouais l'homme l'homme nous béton et ni do nous do mais des sortes l'a dit Salomon et dans nous et donc grand people pétons dans quoi y a dans bicon nyɔnu wɔya adasɔya vɔvɔtɔwɔya wiwitɔwɔya gagawɔya gliwɔya eklowɔya ehosinwɔya Salomon dɔ bikɔ hun de sɔ da lie ne ko akɔɛ de sɔ ele vɔ mu akɔɛ mo mɔmɔ digan o kaliwɔya o kɔnɔ ye na tsɔtɔ wɔya mina do akɔdzidze ka to de voya nu de bubuto Salomon si ganudua lo agbadanto wende kuto ayayo e wa mo nure kuto mo kona bo tun lo di e blo kaka ma o je wa ino ejo tana bo ne e mo le de so ai de nu kuto me me go se fineo mina cambio lo di me wa kai e gbẹtọ nukundeji ewe ma tọn e nukundeji we ma tọn Salomon eroko jẹwẹ mẹrẹsọ jẹjẹ tọrọ fínẹ Salomon jẹ gbẹtọ nukundeji ewe ma tọn e bọ minaka mi bia mi de na do tu tana dọji onawẹ Kristu ka yi de xlẹ gbọdọ fínẹ minamọdọji o gbẹtọ de seku imọ mawu ma ko Kristu di ya. Weneo eko we ma ko de khredai dadi ma wo de na mo ba meji e kana ko mai mo ma wo wa Kristo Kristo e ni de khredo mi na kontito e wa na e mi na ko mai mo ma we o nuwe mi de la mi kan mi na ido nu kuro me nu yen to ko to me yo ewa ina di gbede de mawu mebuwa ejewa mi lo so gbe mi ton jona mi do ufe me o mi do dagbe me o ejewa mi so gbe mi ton jona lobo mo gbe la si bibi e mo nde ro fi kakaka bo ewa bono gbe kaka re ya nu bi wa imo e di azangbe fie o e na imo gbe jan de do ton ajanugba hobo so ka so sreme bẹrẹ di